Watindata mwendo museisia wa Muthongoi TV ngwatanio ya mukamba umundi wa chumwa wa ituku imwe mwaini wa nyanya mwaka ni wa ngili ile na miongo ile na imwe ndi udhocha na moko eli nthini wa kilungu cha umundi cha Ikumbi ya Siasa atakithio kilungu ki chuka kwa kukila wa chumwa vanthini wa Muthongoi TV twinenanisia maundu meokonia uteti vanthini welembeta itu kamba na Kenya yitu yonthe twimanya maundu ma uteti ondo maende tililikana vatiality mie 12 nikenda isethia nthi ya Kenya ni alika nthini wa nyuvani munene wa matuku kenda mwi wa nyanya mwaka usu twendete wa ngili ile na miongo ile na ile nito Erastus kithuku wa nzomo na nthini wa studio nina aini alo kwithwa wima manya o sekondi mbotho ciukite na hindi unenania wa muthenyani wa umundi twinenanisia iulu wa MUTHIA wa ngwatanio ya kiuteti ya National Super Alliance NASA. MUTHIA wa NASA nitunoni siama cia kiuteti ile siovetia NASA, ODM, Wiper, Ford Kenya, ANC chavikiana kwitha si vetanga nthini wa ngwatanio yesu na nivanethi tunangusanisio mbikia siama isu ciavikiana kwi vetanga lilikana Wiper ni nethi twitula mutimu no ODM nondo wa mbesa cia ila inengano cia siama o ndomwe na chama cha ANC valona choke na cia kana vaina wiki kunthini wa ngwatanio ya NASA na mavikiana kwa setambia kwi vetanga kwa huo wana siama isu cia vetanga na nicio samila nene si itatu manya NASA etievo kou twinenanisia yulu wa kiu cha MUTHIA wa ngwatanio ya kiuteti ya NASA na wetwa museisia tawe mundu wivata na siasa tawe mwene ndi tawe mukuni wa kula tawati ya siasa cia vanthi itu ya Kenya nienda na kuete woni waku yulu onenania uwa muthenyani wa umundi twinena ngale kweno na kwingale kweya wesethia ntwane nania kwisela namba yotumani mukuve ile 3915 ile 3915 na namba sio yotumani mukuve vaindevi na ile alama mitandao nthini wa Facebook ni Muthongoi TV na nthini wa YouTube ni Muthongoi TV official unenania o ingi hukwate imwe kwa imwe kwisela YouTube na Facebook na ndi Twitter ni @Muthongoi TV ke @Erastus kithuku tutamba nyinginya MUTHIA wa kelungu na ndi bitikile ni thoche aini makwala ni na mondeni wa studio nikenda isethia ni wa mamanya ni mwao na meka ata na indi maondo ni meokonia uteti mone mwao na indi karibuni sana. Asante. Na indi ni muvya muno nondo wa kufatha mwanya wenyu na kuka nthini wa studio na nienda twambio hava kuvi alafu tuithio vau okay museisia na wimotavya nuo yes. Asante Erastus museisia wa TV ya Muthongoi ena ukethia ni silia withiwe na Sandi Nzeo ninye wenu nita Dr. Jimmy Mutunga ula una shadow governor wa Machakos County emunube ni civil society na ndithite twimondo mote kutetea mwananchi wa kawaida kwa maundu ma siasa cia masaku na kukungi ukambani wonde. Asante. Karibu sana Dr. Jimmy. Yes. Na kwa mwethukesia nina ukethia kwa ndaya kiwio ni cho munthi kwa masitwa ni siweta Francis Wambua Kavyo na by training ni accountant na uwe ola ni kuna OU but apart from kwitha ndithukuma uyosu ni muimi na pia ni mwanabiashara nthini wa maundu ma beauty na maundu ma uteti nduna matavya na thini wa maundu ma uteti thitwe ngeyusisha na maundu ma youth leadership na kwa oyu ni umwe wa alateti maloelia kwitia kivila cha ward cha Kinania Mathatani mwaka ni ukite. Asante. Karibu sana na indi yu tuyambia kidungu kitu cha muthenyani wa mundi ni siasa isia hala mwithi tomona nthini wa poster mwasani wa andu asu wange maiva mene wa maithika nthini wa studio indi kilungu no kiendea tuyambia nienda twambia ova ngwatanio ya NASA ni munoni ondo kona indie siama cia vikiana kwiyumia ainge methi wa mena inene maboni kivathukanganyo tuyambia na hu bwana Kavyu itambia siama ino ODM Wiper ANC Ford Kenya kuvunzia ngwatanio ya NASA unayosiata ki kwa mwene ndi kwatia kana ni kindu nicho sie na
twasye kutelema ni kwitha ni kindu twa expect ya nundu ngwatanio ithia wa yoliete la wethia andu ala mokie vamwe na mamisauvya maendete na nzia mwe meswani ondu mwe na makinyilite mikakati ni ila mekiye maisauvya ila ngwatanio so ila wonie former prime minister bwana Raila Odinga ebithila mwomo wetina na athia kuna kila kindu meta handshake ethiwe betray ila ngwatanio mekite na ciama ila ingi ni kwitha ketha nulilikene mwaka muthelu mwai wa katatu think matuku 18 ila handshake yethiwe niwewie Musalia Mudavadi ndausishwa mutongoi wa chama cha Wiper Honorable Stephen Kalonzo mayausishwa na Moses Wetangula wewe maikaya na mayasya kana former prime minister ola ni mutongoi wa chama cha ODM ila wokilile na athia kuna handshake na chama cha Jubilee kila masindana nacho ndama involve isu ya imwe ya signal so tukitete enda tunetelete utanga so la mokie openly na masya yu netonoye ne kwebitha ni kindu already chonekanie so ngwatanio ya NASA inasa mbaratika chuma kila tonia kila chama kiyokila na kikasya netonoye thina wambeye mwaka 2018 ila tonia handshake yao na niki malile kwambia kweyumya ibinda yositha demonie mutongo wa ODM no amasalite ne choki na ameyete ndeno ingwatanio mabinda maingi I think no mona siendo nito nyoka makanenania but whether chama cha ODM kila ni kimwe kati wa siama ila siasa obetie ngwatanio siona langi talesa na apart from a handshake ni kwethiwe na mathinangi ukethia ODM yasia ni kwitha niyo yatweiye representative kana mbunge ingi thini wa bunge mbesa ila sioka ni moma ile kwitha mayosa sionthe so ila wambisya kwanda maina andu ala mukite bandu bamwe withia kindu kiu kitonya kuold so thina wambiye basa na I think they were looking for the most convenient time ni kana kila mundu ume Dr. Jimmy yes. Wethukisia bwana kavia zethe na wambiye vaya 2018 mwi wa katatu va andisheki kikwende wa ofisi wa president va Harambee House na hindi wa sisia atongo yasu ange manasa no mokie manena wesaithia amwe na makwasi mayosishwa na hindi ndithukisia bwana Sifuna ulani we mwandiki munene wa chama cha ODM na hindi yase kana Kalonzo na Mudavadi meko wakaya yolua wikeku wale kwithwa vova ile vinda Raila yenda kwa apishwa baya Orupak moma yathi ende wene waendie etambia no ya kweyumya ndeni wangwatanio no ni ile tevinda asante Restas woni wako ni tofauti kidogo na Francis kidogo tu wete nondo nye nona kini nondo muzungu asia same monkeys different forest kila wakati kwithana siasa ndio ithana siasa ni moka abamwe makambisia coalitions isio ila sielekeza kwa pre kana post kulingana kwa sheria na NASA ndo ya kwatania bamwe no to ile ingi kina ODM bitene nak ndo ya ifutene ondo makwatanie kutene code ndo makwata ona Jubilee ona ila sionde ngwatani moka imwe ndo amabumo pengwa kindu cha mwananchi kana agenda kana chao problem ya siasa ya Kenya ina agenda na ndo kila mokie pamwe masinde Jubilee na mathi chathi ambe na moka ingi Supreme Court yongamia mathi ingi moka line no ya kele yu ila mokie na mali ya kuthi election yes maambia inasa ya lodile elections ila sietwe maambie maambia nzia ingi la mekata mosowe mabumo na nzia zingi ya kusowe mabumo ya kwete
musukoni weza kwenda kwingi governance kwenda mwana my govern Jubilee government i govern na musikosuko lo alikile waibone genda coalition government yuke na Jubilee yakana na uwezi kwenda moka nge mazia plan B ni chao me another presidential swearing in ceremony. Yes. Kwa tuka kwe rais wa mwananchi na rais wa chao elected wa Jubilee. You can do elect chumia nundu ni mabumo. Ala mewia ne malele kumela. Kwa ala malele kumela nevuya. Malele kumela nevuya. Ometele kula gwesela katikati. Kula uya gwesela katikati. Kuba ingo mundu wa iba ya nundu wa mwananchi. Na nicho kitumila maende ye nasa ya kwie bindani ona titi ya dishek ti binda ya dishek ti binda yuzi ya vile na Raila oka adhimbe na musumbe asisia ona maaje ndiki kata kikunika eka ni linganola ukie shuda suja na mundu tonda kwikata na lingana nange mundu mekata country with govern na makwata handshake alika kwa hu alama itiwe kuya sindu siwa ikone mekala kuyanza maya nasani nunase ya vile wakati la chekiata kivile cha usumbu wa tukikie nduthi nasani kuba na Jimmy wenda kwa sekana nasa alama na atumiwe nasa yikuwa na alama twase mothe kwa nasa nondo wase ya kuyete kwa nagu wendo banga andu alani Kalonzo Mudavadi na Wetangula ni mumane thina muno thina wa nasa kulingana kwa ni undu ketha mai nasa ya sobetwe nikenda iteresie mundu wa kawaida ketha isi ya ilengo yo mali kitha makwata ndepo mono munde lakini moka measia nitukunga chao handshake maize mekunga handshake lakini mekwenda kwitha mecha une me support menda handshake hizi yende kila mundu eongamite weka nikendethe na chao na negotiating power. Yes. Na ndicho kitumu kwa kindu kimwe kine kanene the biggest joke ni ODM ya zene ime chao nasa niki ni joke niki nengira ni chama tawaipa for the Kenya ni joke nundu best beneficiaries ma nasa ni ODM na ala mendeshe agenda ya nasa ni ODM na yu nundu mekondothia new package by new package ino ya Jubilee na kwa Kenya mende no nena kweza kuinda maine na pechao feki kibodi kingi to nasa kivandu kitesikie amofas kitesikie kimbe tela ni ngongo kana ta tela ilo mikita bambe kathie tina mbe nduma na moto chao just amofas kuna zena ile muthembosu aya ndiko kwa bwana kafyu no bwana Jimmy ndo kwase na Jimmy ni kana atve atongo yamwe alama ile na ndeni wa nasa kwa woni wako nasa yuko tukania athela pio nondo tu ya kuya bande no handshake na wala motho the nasa kuthela ndiamba kuwetwa banini kuhusu kila wami na kuweta ni ukweli in every election nitwithite tuyona miungano na ngwatanio tofauti cia kiuteti ciyuka bamwe na kila twaile kwintha tuyikulia yo ila moka kwa bamwe kielelo cho kintha kichao nundu kenda kielelo cho nebu kwa ndana kisebe na kiutanio kinini matikonga mabamwe na nendo kulea nona ke banini nundu alesa akenda ibo nundu etwonie ila swari nini yaendie kwiki kabaya Uhuru Park baina tetesi kana ula wathikie na oka aya kithito cha kwenda niwe musumbe wa mwene nthi ni wa kunia langi chenga cause nitwonie Musalia Mudavadi atasia kana undu mubango la mekite ti wosu na unless
Bwana Jimmy akenda ya man alama shirika ni yene kana ma make sure alange mainoka ni wotonya kunena nela certainty but kindu kila ki very clear na tuonie cause mundu la tutonya kwasia with certainty based on kila tuonie mundu la wothe the ye banene ni former prime minister ila wa mu yes la mwango wetina nundu bai muthenya muketha mwika oni whether wona wende to kwena we musikali na ndwa mwa the only way ya kusurvive ni kusemba kwebitha kambine ya nthu ya nywe la mweko kitanamo so ila wa kuniela handshake that was a clear demonstration kana we mwene ona kawe thitwa aje present kula kwene ndita umwe wa ateti ala mokite amondu ma democracy yes kiko kila wekie 2018 nitonyo meta ya the highest form of betrayal kwa alama formite kuko undu onena Raila no thina munene thini wa NASA ni thina munene nundu kentha ndamwa kuthikita ndani kukoma na Jubilee umundi maybe we'll have something different pa ya muthenya wa swearing noenda matauka na maina kitumi ombeane wila manenganie masia the reason tutauka Uhuru Park nituonie former vice president honorable Stephen Kalonzo aya asia kwake kwa ya askali na tuona media askali mathiukite kwake so kwa asia matauka no nimete ta allegation lakini when tuamonie nesa au melathia kuna handshake for the sake yake mwene nundu wa sisio you as a country economy itu yende on the drain niki ni kwitha bati a strong opposition itonya kusisia serikali undu yendete ikamea this is wrong what we are experiencing OU niki ndukita either wande ya Kenya. I think the last time kwethiwe kwina such kind of governance ne before multipartyism yoke so ke Raila ni wa focus ye cause ila mali lo sio konyuva nini ya clear message ya kwaze network kilo tuika opposition na la metikile position nesu mailenda ma focus ye na kuensure Jubilee government ni ma make ya in good check na twinda debt sale ni la yebo mundu bandeni yambatite une kwitha ni metik nundu wa handshake ni kwithela wathi kwera la gwadi shekie yetie maundu mathuku muno nikitete kwa nanga nikinetie muwo pai nwese wena muwo na ndunaya niona Jimmy ailea ukenda wena muwo na ndunesoya inzaya ilokuwa okwa mituki kukilona kwika obonia nutonyo semba batila woka wethia yibuje ikin ono binya wa semba kana kwitete okamea ningaliko yenyu ikambwae obinyote ndabo so umunde economy ni shambles nundu wa mundu umwe wa muiye enda we mwene kwisisi ata we mwene na alikila mwomo wetine bithile alangi athi akunanche bugate bwana Kavyu Jimmy asante bwana Kavyu nwane na nesa lakini ntuizi na ntugeze TV sinenwa atukona ndievo lakini kila tuigwite na kila tuonete kwa TV ndu tuithe twikulia niki chegikie undu chegikie yes NASA yokie pamwe nikendetethia mwananchi matukenju matutethia mwananchi ila sindu siombanie mabanga kindu kino tukata no tusoine nikenda andu amoke kwa negotiating table na Kalonzo mheshimiwa Kalonzo yes mwene nuwete TV na Asia weta senior counsel dae kila kindu cha kuapisha rais utesiti utena mio utewa mio isiri chokitu baingwa mundu maskali kwa Kalonzo kwa mheshimiwa utoa askari kila wakati kuzi usunu no pongo isiri TV baingwa mundu amvinge na kindu chake ile nitwite sifuna aina na NC secretary general wa emya ajetikila TV ni anaona kina kigo mwe unathile aya asia no amukuni yesimu amwe tata onakela no mwiki ya mwongo Musalia Mudavadi mheshimiwa Musalia Mudavadi okay chao okay ba Uhuru Park
netu mwetela na metelwa nimetelilwe azwe limetelilwe kwa ungi wonde da siasa sio pungu kila jaibo ni makiye na malea na Raila tasuja adhimbe na kindu kimwe alitomana kabino kunena na samuno asia economy ni ndogu etuze economy na thina economy ni ndogu na asia opposition ti Raila mheshimiwa Kalonzo Musalia Mudavadi onalangi mena watho wao gikata wa kuoppose na sindisi onde ndugwa Musalia no tatete ugewe weta asia economy elde kwa they can tweak una na hizi tuzi wa chao kwa mheshimiwa Kalonzo kwa andwazi mwene pengwa Raila kwa handshake ya bata mundu kwetha opposition ku handshake ono kabya atu yani eti maundu mathuku muno alama twende obono yu no leana nange wizo ni 50-50 ni 50-50 nondo kuna na udhi ula wibo the greed na kwa a lot of corruption ila keka pe opposition na asio ndikwa za opposition di blame Raila mundu nalikuza Musalia na Kalonzo malikuza ma ukipa malumilia opposition nikena mundu ape kokoloka ko keka pe opposition strong mundu mengi maende Kenya maitha maende haya na indi kavyo wena point ne onondo omo wa kuweta yes ila waweta keka pe opposition na ndaumia Raila in the equation kindu kimwe twaile kwitikilanika na Raila ni wa presidential candidate wa NASA a deputy yetu ni Kalonzo yes so ila maamini ya kwetikila kana nimetikile Jubilee itongo siende ya Kenya we bado ta ula wa tongo ya presidential candidate ndisi ndo maandikanite lakini ni wa ile ndeta mutongo wa opposition na kindu chake linoto yuyu yasia umunde Uhuru Kenyatta as an individual akasia ni wako la Jubilee na ni wako la Queen the president endo liko opposition ndo sakuombea Jubilee government ni ende ya kwasia kana yina a president so ila Raila watolokile na asemba amwa join Jubilee that's where the problem began ono munde kwaku tajimi o munde kwaku okesa ondo otwa maundu ukeka lote no yasia ni wetikila your wife kana mwana waku la mukuende no okutongwesia maundu mamusi ndwe makuona we kukana kipathukanyo nondu we mwene as an individual utonya kwikasi ono gwetekela kana Musalia na Kalonzo heshimiwa Musalia na Kalonzo ni wiki nondo ni wiki nondo yuambia kwazia ni na weakness ino ila yaonekie wakati wa handshake no wakati wa swearing in ni wiki nondo kedha Raila ni umie opposition na kuatana na serikali mwene maitha mosi space maka kuatana maka na opposition ona musiula muse utebina nona akibeti chokileke kata chokipa space hizo na musiwitu luma na musiwitu kamusi kwa kumia kwambia kwika blame nita opposition umunde Raila kedha tepo kwa bahati mbaya akedha atedhayo nikumanja kwingo opposition kiuti chongo manyasha ne kwetha ilo no near you manonie na mesa kuona the light of the day cause kwenda mata uka Uhuru Park saimo genda no so mama ndiko masia ndia yona kitaina jitithie yana itanangwa nicho thini wotu manu wacho so swearing in ikulyo ila twaile kwekulia yona keka ni mokionde ni benefit yebela yinda ya 20 years wananchi cause binda dila mako nie yanaki na nukwenda otete ya bwana Raila muno but sisia mundu with kathina bandu keka ni mundu wa emusio umunde miguna ende Kenya cause numwe miguna onewa athikie na wo wa mwethisie kithito so ketha ndamba kutete andu ala make ma bedroom nicho kituma
twenda tumweke yake akanewe akalile bautu ke akata kavyu aya alright nenda kwa mboso mamoto mani mevano naende mwenda musese nende no ikumbia siasa batu ende no seyolwa muthia wa ngwatanio ya kiuteti ya nasa na kwa ketha wina ikulio wina woni yolwa unena nya witu muthenyani omonde isila ile 395 ile 395 na inde andu masimu namba cia simu cie bone tukisaithia ati wasa simu ile 3 nenda kwa mboso mamoto mani kwisila ile 395 ni kenda no se simu cia nondu na tuyende na kilungu lirikana weko na simu tafadhali wesaithia no the Siasa wa TV yaku nondo we more the Siasa wa TV to yesa iwana tuyasia alo na masaa mende na kuthi ko weko na simu tafadhali the Siasa wa TV wesaithia ni twewana na ketha ni ukulio wekulia we direct either twinake bwana Kavyu na twinake bwana Dr. Jimmy Vano kuno direct kwa kwigwa uyenda ukulia ikulio andu ma Facebook ni ngusisia ni Mutongo TV Facebook ni Mutongo TV na indi ngaliko ya Twitter ni @Mutongo TV ke kwa oyu na gwa nenda mbosoma motoma ni ma ile 395 ile 395 niona mwende na kuoka pyu uno cia tafadhali Erastus ambia bwana Jimmy there's no way team leader we quit opposition then aseme eti Kalonzo na Musalia wachukulie yachekiwa cia Raila haya usunda nawe tesito yake wetu moto tafadhali ndabye witawata na ingale kwa yevani kendo ise yetu atambania mwe ni chalo kuma Kitui West Kavyu katemete nesa nundu ke Raila ndahaika handshake evithite methwa mekalile upinzani yakoswa serikali ya thukumanesa enendi I support Kavyu uneni wake 99%. Haya kwa kulia usu wewa kuve naku ni niki matweta mwene nthi wa kawaida mo no ma kawaida ni Bob Julius kuma wa mono nuwe wa kulesu aya Gideon muinde kuma tumba akasinga machako singede sia tongo yasu na ndia siendeto sia njimi ni nzeo Raila etama eka anyoroshwe ni Kalonzo atetee Miguna ngote hawa wazee sana basi ukweli ni kwamba Raila na NASA timu hawana mwelekeo ata hiyo ingine ni kama itaenda hivyo ni Beni Masi NASA ya NGWATANIO ya Atongoi alama inavata wa Otongoi ti mwenendi itina wa handshake kwa umile Kalonzo kwa umile Kalonzo asia wene mundu wa moko ona oyu no huo mekwika na NGWATANIO ya oka vauva ikindo chama no UDA mwasi engaleko sia Kayole aya ongea sia osudu ni manuswe kwa siokelelwa ni Martin Masonga Kavyu sawa view endede muvia ni Musioki Kitengela we jamaa wa kitendawili we jamaa wa kitenge we sawa jamaa wa kitenge we sawa nukuelewa ni siasa aume asu alani Kalonzo na alangi mayavika kuapishwa kumbe asia kitenge alright Raila etama okay osuya kwa osiokewa pia nao ndinaona ndo ingi makweto tu baba tumanikele watu once nongo wona ne mo wona tafadhali no ndekea nainde director nengele simu cia nondo nikendo ithia ni twasonga kou andu masimu we kuna simu namba cia simu ni sufa ukioni na wa kuna simu nengi wizethia nikenda tuiwa nenesa Siasa wase waku wa TV na indo yonga mavandu ve network na kasimu ithia kona credit nikenda tunena nie ndabyo bitawata umeteva na indi wiviki anakueta woni wako nenge simu Hello Mutongo TV Hello Mutongo Hello Yes twinena now ya kidoko ndara nesa bito iwe Hello ye nati nda nesa to iwe ena na so nikumalangata ikwenda okuria tongo yesu ndenda ndo makeja muno mwagetha ndo aketheka ndo keja tongo yesu muno na ndima kuria ketha mone masiasia makona Mutongo iyo ngicha wuki atongoeje na ikenga mwanaiji uzume kwita mwanaiji wa kawaida endea na moto wa masakwana mama yake ya balapo ndiyo kenge njunga mana Kavyu 100%
ndicho kange nonga mena kazu 100% nondo kendo kelo wete ne jago tondo tevisi ke Kalonzo ne maindi ulipate bindela ni Raila waenda kwa bisho tejo itena telikelepia pa kwa tutona kwa siane musaliti okay ni muvya muno nondo awoni wako aya nengongi Hello Mutongo TV. Hello Mutongo. Aya, wasiti wewe mwiwa. Hello Mutongo TV. Hello. Si wasemba. Aya, ete yonge. Hello Mutongo TV. Hello. We, asema yo nena. Mwa na simu mwenene nenge andu ni inge line nini. Wako na simu nena. Aya. Ete wa MUTHIA. Hello Mutongo TV. Hello. Hello. Yes, twinena now. Twinena now. Ai ando mazimu ni wa director yazi mwa ina thina wibana. Ndizi ni kituteleana wa mwega kwenda hivi keza TV ni. Wa keza TV ni tweza iwana. Ndisa ukakwenyu yingi kana mbosoma motuma nimeba. Handshake niyo ya ATM wova Kenya heko kwa Raila Musa engala kosia yata ni kimanzi kuma kitengela Raila etama lakini matuku mwananchi ni wevie aya ni mawani mwene ndiasu naende veongewe vano na kiasia hey I support Kavyu 100% Ruto tosha na Munyaka ni Jackson manikemashi kaloleni ndede swa to me ava wingi mwana to nawete sito yagu aye sino mbuma no aya katoze simu yeva. Hello Mutongo TV. Hello Mutongo. Hello Mutongo TV. Aya hello Mutongo. Hello. Maithukise TV ni imena tabia ndo gwende nenge niwa mwithukise TV ni ekanasa ithele Kalonzo ose utongoi atusumbeke ni Christine chalo kuma kithioko aya nake onge asia ase asume sawa indi tavya Dr. Jimmy kana sio ya utumani usiwa apotea niki Jimmy babe na utumani waku na iwa apotea kane umande wibanoe yes ase asume sawa indi tavya Dr. Jimmy kana sio siandongoi ikoma angaliko wa musi ni Monica kuma mwingi East. Aya ni Brenda Imali chama ni UDA mambo ya NASA ibaki story tu Kavyu ako sawa ni Mary Ndindi kawethei kangundo wenjimi kautetea Raila atuvalukilie mono ni kwenda kuvua newe wewe kautetea Raila cho je gundi zoma Beatrice Raila ni wanangite ndi yitu nondo watama ni avetwe siasa ni yu kilango wa tsunami Kalonzo ni uongamia kimutongo Raila ni evange na we sindimo sindiketoba yes ni mwewa mwenende na motumani maingi muno na ndatikambudho ngwetha ndio ndisi andu ma Facebook na Facebook na kwa Mutongo TV na indi andu masimo tafadhali langu ka kwenyingi wako na simu ela wewe wako na simu yeye na yoswa na kuyalo bese wa TV ni kena tuiwane naondo wa ivukisa TV ni kwa tu isaiwana Kavyu niwe wasewa mwenende tena wa kuoneni hata yulo akiu enende umetha mainene so nenda kwetikilana na kila amwema enende bauma nena ni ukweli nondo keka the former prime minister ni wonie pe usio na kwekala nangi tawola watongo esie ngwatanio ya NASA monde scenario thenda is very different na be umweba uwane na asia kana sia ndongoi nyusa ndese kwa iba kwito to asia inyusa mulwe na kiune cho kweli na kwenda Kalonzo na Musalia Mudavadi na Moses Wetangula matao lika into that space teate tuoko munde Kenya
ni wonie Moses Wetangula ila wokilile na ambi cia kukosoa maundu ala methitwe mayikika Dr. Jimmy no kwetikila na kwa ni wonie kindu kila wekiwe oka astripiwa cause ila Raila wetikilile akune handshake atutungie bala we mwene wokitie 1992 na 80s twende na freedom of democracy na icho matuku awe kuona nundu wawe kukilanilia mundu wekilio yokilia wasio yasia batu endete nai ukona mundu asembanwe na icho nonie cha thea nundu wa kwitha batina mundu wa kwikia government into check nicho we kuona na mebea ya koti kana mundu yoyote ulote kwitikilana na undu ula silikali kweke kuumisia mwene nthi ayatiwa na kubinyiwa so kindu chune kikite wia na nitungianga imubea nundu inasa ne yambio thela because kuthela kwayo nibo tukwisa kuona Moses Wetangula ta Ford Kenya when chawe nacho na gether no notice of late on Honorable Dr. Stephen Kalonzo onake ni wambeiye kumela na twambecia kuona mutongoi ula twithitwe twetele na Kalonzo profile yake balobikite ndio need kwebitha ungua Raila anymore. You just need to come out na kuonania kana no tonyo tongo ese angi nasio but in my own opinion keka ninya nesa kuanga asia one wetu ekokelia I'll pick Kalonzo. All right. Na asante bwana Kaviuta ni kusupport kabisa ideas yangu. Niko na mwananchi wa kawaida pala ulumile. Lakini ngwenda ku clarify kindu kimwe. Nye dikwasia kana ngo support Raila. Kana dikwasia kana ngo support Kalonzo kana msalia kana huo. Wakwani uneni wa kisiasa kana ki governance. This is ya pala twai wakati handshake nika handshake yoke. Kenya no ina that and they. Pela billions tunasia every day. Undu investors na ndo mama ndo mainoka menenda kuka. Na bata wa handshake kana kwa bisho kwa Raila to me was a strategy. Undu yega mind ye kulani maitha masindie. Undu structure ya strategy ya choice ya kuapisha strategy ya kuita Muzumbe ewe be vina webana ikenda amete kwa table na yula waindie midoni waindie kuapishwa ya Raila no ndo na ndingi sika wasindwa wituka rebel uyambe zakau nikenda wizo kinda government ila yepo ikenda kakala ina ungovernable kwa huyo atumia another strategy ya kuapishwa na nundu situation hizo keka yaende iye pedha baba ukie na support jila yepo nimulikana my migration I don't know some Safaricom to Airtel siende sieta economy ndi na Muzumbe ewe akwata bala akwatiwe okekata strategy ya thukuma amwita maikata na kandishe na kuye mubango anasa kwenda odhengi ya lakini amwe matiweti na you go there now aya you madhi kwa handshake ala matiwe no we on national TV Mheshimiwa Kalonzo yasia wewe wetikila gwethe mundu wa moko wa Muzumbe ni chao kiseo kuthika handshake za wiko partner na kudila gwethe mundu wa moko ni chao kila si on the ni mweka handshake lakini mweka handshake na mundu wa moko na noende kwitha mundu wa moko urongie ki handshake na equal partner na noende kwitha na equal partner ku ula watumelikilieno bwana Kabinu wane na asia mundu ma ati team leader kana Raila athikuya aleo support anena ula miguna muthama tu pe mundu wa support Kalonzo ta muthama financial etu isi ana muthameva mudama na miguna mundu wa moko wa Raila
na mundu wa financial na supporter wa Kalonzo nulalda kwitha ayurimiwa kwa kila kipo ni kitatu ya kamba kana ndo ingi ma Kenya ni malite kuma siasa hizi ya personalities na dizi siasa sia issues yeye ndizi ya usumbe ndiko na Kalonzo dizi ya usumbe ndiko na Raila dizi ya usumbe ndiko na Musalia ni sisi ya ula utona kumsaidia nye mwananchi wa kawaida wizo kwinzia no create enable environment mundu wa biashara tako aendeze biashara nozo ndo na Raila oyu ndize no dino mwe lakini tiazi waweta azwa weta pengo na ne itumi aya okay kabibe kendo enda onene ayulo ake jimi o monena Dr. Jimmy anena nesa but Raila ila wokilile na Asia aendete kwa ya kithito cha president mepa ya Uhuru Park we asweawa into people's president but ikulio ila twaile kuikulia after aya kithito wenda thio kuna handshake akunie the handshake for the people cause ni very clear handshake ila we wakunie therefore his own personal good na ninegwa weta yo lower economy kwitha yaendete nthi binda yu but kulingana na woni wako mbesa ila twaisie binda yu ata nambo kuna handshake compared to kila twaitie tanthi as a result of the handshake nundu silikali ya likile into comfort paiya ndo mako make into check na blame isu ya lothi kwa the entire opposition tutea kwa portion kwa Mudavadi kana kwa Kalonzo but the entire NASA ni mabalukisie Kenya as a country na pia mwenendi nondo yukuita declare mimi na point yesu nondo kekati handshake mbesa ila twendete tuyona itia kwesilolusani pauetinanga 2013 ila maluzie wethia nundu no makwatanite kindu cha gilasia kienda kwikikona ugewe ni makie whistleblowing so kenda ni mbesa sie sakwa but look at now nundu wa handshake there is a lot of impunity ona kalipo mundu oye na imukulia mwembekata mundu ayo na mukulia mwembekata nenda twambotia na point yesu tutukwanengea vanini pe handu makwazia NASA tindero na point ya argument yiva twasisi atongwela mane NASA atongwela nene mane ana nene tukirikana ilionde Raila Odinga Mheshimiwa Kalonzo Mheshimiwa Musalia Mudavadi Mheshimiwa Moses Wetangula asino mane pillars yakana na nani aneovo wa chama cha mashinani bana Isaac Ruto ende wenu watangasia ngo kuma na munini wa president Dr. William Ruto usuni wa military na pena One Kenya Alliance oka One Kenya Alliance atongwe nene ni Kalonzo Musyoka Musalia Mudavadi Wetangula na asuma neva mane NASA na wadito methukisia mainena na mwithikisia Mheshimiwa Kalonzo maoneni maingi no kuthocha Raila ndini wa oka the same to Moses Wetangula ne yainena vindema na dissolve ina no manumba NASA you officially tafodi Kenya onake no kuthocha Raila ndini wa oka mwene ndie kulia yi NASA yathe lata kethiwa ne makwita Raila ovo na no maneo NASA so iniki NASA ikio bindo wezitwa kabyo ndoto isua nena nisio kweli na angi ndi seme muthosi on what ground but wasisia mundu ta mutongo wa chama cha Wiper 2013 nimetikilile na masia Raila niwe twendo tutongoese under code na makuna kila cha kunie na ndia asema abalukile kula sia leakuyana nika nama declare with no matonye kuform serikali ya kutongoesya Kenya kipindi kiucha miaka 5
2017 Honorable Raila Odinga ya Kalonzo na halangi ngwate imbau akasi atialete ya kisasi kimwe yes na atu ya nyamwe no tobetie oyu ne ngwatha ndebetia na mamwethukesia ni kwa ndiondo kwa ndie eso lika kitchen kwa serikali kanda we mundu wakoko niwe walikile kumbe na Kalonzo ayetekela kutweka mundu wakoko kenda no lilike ne binda yu atunyo ne nyosu kelelo chake chai kenda no kutweka mundu wakoko na mbaye ya mukamba yikwata kalaka nini kozi ndo thukumata mundu wa moko baya payatu mweto baluka kuma mesani onenda ndo mesani nuko kuya ciana ciaku so we gitumi kinene cha kwitikila cause nundu ayonio ndo maundu maendete ai ni kwithiwe mbaye ya mukamba ni yakwata kendu kalaka ini ani yakwati to some extent onenda twasie around 30% no kokite kalaka ini kwa nini kwati yao ole ani point yesu kabisa kan kuna beki ndukimwe na mukamba akatetheka ilo ketikila paingo utongo we Kalonzo mukamba akatetheka ilo ketikila paingo utongo we mheshimiwa Kalonzo dukulia kindu kimwe tona kweta benefit ya kudai mundu wakoko ni kunengo position ya East Africa anengio mwana wake yani kati wando analange on the som ni mwana Kalonzo wae tono nengo uyoso kindu chake mpaka umundi nyenye na kuma na mana siasa na nikite ndukumite kundu kwingi ukambani kwa maendeleo including pala kuya sekuru kukonde muzikuwa mheshimiwa kwa maendeleo na ba mheshimiwa who I retired who I army hata military kianga no who military neighbor wake me south na north mwingi la yaitane hata watu who munene kwa ipa lakini ndizika najua ni chairman wa wipa Musela yes David Musela nuno na tofauti ila clear kupita north na south mwingila ma MPs ku inisi paingwa agenda ya development ya Kalonzo alright na miaka ila yiditopa miaka ila Kalonzo yidito in power miaka ila yidito power mpaka kafikia vice president dunenga record development yake kwa mundu aidha the leadership not to kwenda unity ondo munduzi wanena ndo kwenda unity ilapate but kindi bando ingi bando vengi humility haya vengi humility twalite kosa zebero na tono company tuona pe andwangi matono kuongoza yes kana tutabie o king ndakwe kwa the king is naked and bon kumbeba okay ya Kalonzo you need to change your politics change politics yako okay see the policy ya development ni ndao songe kauka kavyu ndio iminete point yako ya kosisia oka yani nasa taiki okopindwe sitwa yatoka kedhani meolocha Raila ndeni wa oka so kitume cha kumodhocha tika nati maende ne langwatanio ya nasa lakini mayo thoko maipa pamwe ndo mana thoko ma no se o monde no nethe nitongo ese company fulani na ndithocha Dr. Jimmy oke tuthuku memwe nesue kenda no yo turning point ya that company ni kwitha best strength ila yake okwete so ila me omuthocha nthini wa oka the message menda maituma ni kana ndio nitwekanie na nasa but pena benefit ya hivyo kuthuko memwe kidogo tu yes so no songea no mundu wanduka umekia weka kindu in the same way ya mbe ya keli ya katatu na maybe ya kana
no you expect to at the same result. So kila methitwe maimwea memwea nitunekie na nzieno no tusenzie nganda baini tukasisi ondo kiuthi. So that's the yes Dr. Jimmy nicho maizo senze nganda kimali obendo yoba kwa nasa niki kila kivoi Pabe hii kule sio hii kule zono ngona kulia kila kivo no kindu kimwe ila itawa terms and conditions apply mia ona mia liko kila mekwenda menda medha na masokengi ila mesani ya kuya exactly ila mesani ya kukata ya kuya ti ya uongozi kwa menda nundu ba nasa nitunonye kindu cha thela na ODM ya tumie ndo inatumie ya tuima mbesa naweza kuendia naweza ni mume andi shekini kwa twenda na ndo menda state house no tuonete mara mingi menda state house Kalonzo Musali ndo umeonete kwa umeenda paya yubaya na be na pa kwa na kwanza kintu kimwe ngondo matungi ya ndo isito uniseo kwani Kenya Alliance ni isito seo ni organize isito seo na yumeenda ugawa mekale mesani later round table mase bayu isito yukoyu ituma ko yana Saudi munasya mwendo ingi ituma baya mito the wipe munasya au kana NC munasya au kanu munasya au ko toke pamwe twane kinduki yukila kiuka yukietelwe ni BBI ndo BBI kukunika BBI yakunika paya yulu kweza kwenza ila miana niekiwa ila ya uongozi prime minister deputy prime minister isu yeye tata yuko negotiate ba nejo kidungo kona malikavu na maya Raila ekata okay twane kavibe kulia usongea veke ndo usongea kila Dr. Jimmy waweta kino kweli ndine wacho the reason matonya kuthukuma ndini wa NASA ngiambia ni kuiye ndini wa NASA the partners alama signite coalition pepa andu banathikie wethi abena sam amwe kwanda maina langi na yune kana kindu chukithele no mbaka kila mundu akamba step aside na moka mayika landi na mayaza how we going to work na ngwatanio tindhuku nundu President Kibaki ni watatito manda kivila cho president na onga meweka chaima but 2002 moka pamwe na maso biela yeta wanak na yaiti andu on from all corners na nundu nak basis ya kumesobia ya people's agenda driven nicho noni Kibaki no and they the best president lakini ni kwitha my driven ni agenda ya kukilia nthi na kutethia wananchi nicho Kibaki unabikie balawi so ngwatanio iti nthuku kila mwene nthi waile kwintha ati kulia yo ila tuona oka ya kwatana Jubilee kwatane na ODM nundu bena fununu ni matonyo kwatana yo ta mwene nthi nicho tukakwata nthini wayo ona uda wa mesisia no ngwatanio no siende titesi ya mambinge siokete but wa sisia pe andu ala mosetwe Jubilee angi matolokete waipa ungi akasemba kuma ODM na Dr. Jimmy no kwete kilana na politics yenda all about interest. Lakini ndene wa kwenda na interest tusienyu taene ni duty ya mwene ndiko sisi kati wandu hao ndema kwatanite ni ngwatanio yebe ku suit my interest very best ombo kwate yabuna mbo sisi motumani maene ndiye ndatoimatie tina muno thini wa Facebook ni Mutongo TV yungwete motumani ma Facebook uno etwa makaumba loka Raila siasa simuyo cha kwethiwa cha kwa ye the wa to support it Raila kulungu ai we mwandinelo tafadhali bandiko ikamba kitheu mundu makaumba loka tafadhali erasa mutule asia ngewa ya NASA ni wano na mwali utakainwa tukevanganesa 2027 akamba ni tweno chake cha usumbi usuni Erastus Motulia na yende ungeta wa David Kasina kavyu sawa Raila eno kemusi kivila ni cha Ruto we
Aya, John Mutuku, as leaders, do you think that the current government is really working for the welfare of the common mwananchi? Isini yogolela mwakulu inyonde na niona kabyo halea. Ziligala hivyo ni dokumenta mwene deneza. Ekwate mwene deneza. Aya, Miki Chalo, Kalonzo kama anataka kuform strong coalition, achukue Muthama, Kivutha, Ngilo and all Kamba leaders waongee kwa lugha moja. Without that nothing, even kuna Wakamba voted yes during removal of Mukamba Songo. So Kambas, we have greed power and we are on stomach, so we can't tell other tribes to support Kalonzo, yet some Kamba are against him. Aya, Honorable Festus Muthui, MP Kitui West aspirant Festus Muthui, Deto isusi onde ni mawoni ma atongoi asu na ni aseo nundo ni tutela sia kuvingwa au ni tutela sia kuvingwa akili ni vinda ya youth kwa siasa undungi. Aya ni muvyamo no naende utumani usungi wa kuwevu ethio ninawona Honorable Festus Muthui nitunena Tony Anthony Kilati ngede sia atongoi asu kwanza kanaif niona compost no neni wake ukweli utilie ta siasa sia Kenya ni about your interest. Raila ati interest yake handshake, Kalonzo nake okele akatwika mundu wa kwoko Jubilee kwa uguve siasa sia Kenya. It's all about interest, nothing else. Usu eta wa Tony Erastus utumani wene mwasamu na wapotea Seba Erastus, it is a season for coalition endings and new party formations. Oziane vinda ya coalition kodhala na koseo kwa siama nzao. So the NASA ending ain't a big deal for us at all. For instance, for NASA, Kalonzo, Mudavadi, Wetangula and Isaac Ruto, to all of them, none of them doesn't understand the results of the 2017 general elections. They were rigged off and that even led Raila to swear himself in because they won it tremendously. Okay, Chandra Sibuz, Kalonzo ndatongosia pate support ya Raila. Kiucha Kalonzo ndatongosia pate support ya Raila. Ningo yanatoke tukinene nondo Kalonzo Mombasa no nethiwe ayeta Raila nakomoto ko kwesa komwe katwika akamukwata mbokele Kalonzo no bayo lona Raila no bande toko kola ni Raila no kata number 2 ungua hoka alika hoka nitukola nyakeu kana mbomi no soma motumani. Ono atwa Ronald Zosi Ruto atu ya suo tuenda kumanya bottom up economy model ni chao tusome savule je osu ni ungwana bwana kavyo mbele anje mbele munini wa president wo mundi na wakweleza ulo akicha bottom up kedi tedina muno saidia wokweleza bottom up kiti cha umundi Mulinge moya ni Jackson Mulinge Jimmy kwa hiyo mwananchi wa kawaida chama na UDA Raila kwisha. Haya Jackie Juma, Raila is really untrustable. Most economic struggles that citizens are facing now is due to his weakness as a leader for opposition. Let him retire peacefully. Na inde ando ma Facebook maingi vete piu. Na inde kane so meanata atano no sesimu. Kwa ndo masimu no kete kwenyu nikienda we saidia ni na mwiki ya muvango ni wanenyu. Mwikati wetina ando ma 23915 numuko na SMS vit sio vitabaki one. SMS ende no vita kunono nembinge mono to izo soma sionde kutu ikitova ukione we saidia ni sia vitolovu. Zio kilwa NASA ya letene na nisia mambinge NASA ndi mwene no yesitwa haya sawa. Raila Jack Juma ya Raila is okay NASA moto maniosu kama motie mondo na koke uvwa Kalonzo no we leader witu haya oswetwa kama motie Ruben Motunga na akia Mukamba aendea kuikwati Kalonzo ikala opposition miaka yonde Kalonzo via mwingi na nde musimamo kivila cha president kienda mondo kienda mondo kukia kindu chenda ngomba utaruto naende wa muthiani kenda saidia ni no sasimu Kalonzo Junior kavyo sawa I support naende waze wa muthia maili kange maingi muno NASA yoni kindu kithelu lakini ono uyovo Kenyans DSC tithwa titaisilia kanani chao. Just imagine and asu on the no utatongo se serikalini. It's so unfortunately we chose same people and expect different results. Party dikiosh yakano mbaoza simu siano ndo na nengi andoma simu andoma Facebook mwikadhiba sana ngosioka kwenyu naende andoma ile itatu kenda imwe itano. Aya tuoze simu. Hello Mutongo TV. Hello Mutongo.
Hello Mutongoi. Aya, hello Mutongoi. Hello. Twinena now. Hello. Twinena now. Hello. Hello, ningo kwewa. Hello. Yes, ningo kwewa twinena now. Ozia yitu kesa TV ni. Tiwo? Aya. Hello Mutongoi TV. Hello Mutongoi. Twinena now. Hello. Yes, twinena now kumava. Hello. Ningo kwewa. Hello. Charles, what's happening? Bena mosoma message ili tatu. Ni mutise Richard Nasa ni adhile Raila athi kwa Jubilee opposition ila twina yo uni UDA. Ya. Usia opposition la yo ni UDA. Hai Mutongoi TV miaka 10 ya Raila ni na adhile kwa ethia ni mundu musio a support Kalonzo ni mutu akumange ngankani. Vate support ya Central na Rift Valley akamba molo ni kivila cha Usumbi Nasa ni akwiye mathiko ni wakatano 2022 ni Gregory Geoffrey Mutemwa kuma Kitui. Haya, swearing in for Raila ilikuwa kinyume na sheria. According to me, Kalonzo was not supposed to attend cause ni mwana sheria, anajua sheria venye inasema. Kama Raila ni gentleman, mbona mwenye kumwapisha alifurushwa Kenya? Raila anajua tumbo. Okay, Rafa ni mwendo nikiwa pande ya ugemu jijini Nairobi. Asante sana kanisa wa MUTHIA. Kalonzo automatically will win the election. Nienda atongo tunene kino cha Mheshimiwa Kalonzo alikosia Mombasa kumadho cha Raila na hiyo kulia kwa yogite bano. Ndiambia na ukavyo. Raila no etikile kukana tanamba ile. Nondo twasise balobi kete yu inone evinda yake ya MUTHIA. Ndizi kwikwatikana siasa ni swingi ya gethe active. Giusongia te issue ya kana no etikilo twika namba ile. Kwa woni wako. Evinda yake ni thelu. Te namba mwe na te namba ile. Mwanyola wake weboni wako facilitate. Wethie ni twauma ndakani ilo na thongie the ya Kenya. Nundu wako etikila kuthio koma na serikali ya Jubilee. Na kati wa andu ala mevo wasisia munini wa deputy president William Ruto. Olani Ruto. Okite na chama chake cha Jubilee UDA. Yani UDA. No ende atewia. Lakini mundu utamba kwende emweke kunthini wa sindu ila we mwene wamba kunene. Ti mundu waile kwenda trusted kutongo esiandi. Kwangelekanyo sindu isu Kenda no lilikene 2017. Silikali la wendeni wayo. Although efanya siatito wivo. Kindu kimwe. Maybe kwenyu Dr. Jimmy no in the laptop ila siasiana sia skulu siaviki. Kuito chumbi tu inambo siona. Na tembeanga. Pama sako. Ndia iso komana na imwe sianenganiwe. Masio kama thana sindu inge taiwanza. Wote. Kenge wakasia kinda Samburu. Matialete less than a year. Palato abikoyu. Na ndi kwate kana stadium sisu makise kila county yenda na stadium. Ni kindu mekin kwensure ni chabika. Mundu longe Raila mwene handshake ila yethiwe convenient kwake ndainda na evinda yako ikulia mwandu ala manane support yete mundu ta miguna eva ni woni andu mamuika maikunwa tiagas na kieu maimo kitia
but ila ipinda na opportunity ye present ye kwake kui benefit ndaswa ni omwe kati wasu wetangula yobo point buyu ye bakabyo ne point ne kana kati wa onde jimine wa kisi onde ni ku recycle but kibila cha president ndo amuka amuthenya omwe no kasukuma andu agenya makono no utonya president Kibaki ndeso twika president andu maima mu right off na nene ya ondu Kalonzo kuneneo azioe wia malaile tumukonete akathukia mui but ile opportunity ya present here for records ukakulia kila mukenya akuya kapala Kibaki na ni the same thing ngona ndini ya Kalonzo aya no and they are the best lakini kati wao nde alamo sukuma na buolo given an opportunity yes no in that apikia Kibaki but is the best option ina yokwa oyu aya asante sana nukito vuya ndo react kila nani wa mwanena ekulia kwa ni ni batonyeka Wiper na ODM makathoko maingi mwe nutwethwi Kalonzo nesa nena asiawe I'll be the most stupid fella to support for the third time moka imwe vediata nondo Raila omundi beli omundi no anena ase no maka kwamani okumbena makabo komemwe kimaanisha na sandi mna resta zine kulia seo nye kintu kimwe na lita kwa zenyeta tanjimi disappoint ya tribal politics na disappoint ya personality politics ya sia kwa nisia agenda in terms of governance na yes. undu nyenye ngwegwa na leta kuongozwa na mazia in politics paingwa permanent enemies yes and permanent paingwa mundu permanent friends paingwa mundu umundi kana umundu ronda kritikela kana oaisilia kana Uhuru na Ruto nimeza ukapamwe owizo ndukindu post election rusi ya ende hiyo towards ndu kwa ende hiyo kwa huu na mwaka pamwe maso ya government baka wakati umambia kwa mena to issues na mind ya nondo interest like political interest yeah kwa huu tuimana kala kiudhi lakini kila ndo no kutoa kwa banga ukazile nga finger ni kwa sia ndiona Kalonzo na Raila mokodinde bamwe Kalonzo etheo achao Raila etheo Kalonzo nundu Raila ni senior politician kuliko Kalonzo kulikana na whatever na kindu kingi nye mwene ndiye ndegwa ni presence ya Raila ndiye ndegwa ni presence ya Raila na ndegwa ni presence ya Kalonzo nundu ondeni mathimetwe katika andu acio ndela meokoa na chao ulando no sisia na ngona ni nutono twa ndino benga kidogo no musalia katikwa azumeokoa kuma katika musalia the team leader na rangi maitha kwithio nyinu support na ni kwitha ndu musalia witha na agenda witha na agenda ulongi wi agenda zio nekoleka ni Ruto lakini no Ruto na jao kita na sindu ingi sipuzi confuse wazi atukana nene mudhamonge lakini okita na sindu ingi ziko bottom up akaambia confuse yando no mitaka mini yoka bottom up yani kucheze yandu ile kilugha ondu bana kabiwa nena kucheze yandu kilugha tiuseo tiuseo kucheze yandu kilugha lakini we kwana na uneni wake ndima rank ni twa musali abaya na wake lindinenga Ruto ku ondo benga meto inde ya Kenya wasisha motongolo tonya ku succeed President Uhuru Kenyatta ni musali mtabati ni musali akati wa ni Ruto maedeu asu kavyo wenda kwa ziara ndamiro nena kilango wenda nena I think Dr. Jimmy Yanolo tuyambe ya kisia kana kibela cho sumbe ke yenda mundu ewia aisho na Mudavadi
ti muthuku but kulingana na woni wako presidency ya Mudavadi na Kalonzo will suit Kenya better than any other party cause wasisi ya UDA meona kindu kibandu but ona moene cause before we saw thiuta kindu maiyo sokoni paya musiura nezo mekiela ndoni ukuotwa isokoni mwailenda musamie mukamanyata but nunonie anduki thine wa UDA matiwa maile sichoki mwa agenda yoni myo kalibu mundu ameje weme nundu tiki ndu mind analyze ite na kingo nisyo nikindu meo kitoto meacha kwenda ku confuse mwenendi bottom approach yesu meweta it's a good thing but nikindu mata think it through it nikindu mendo tapia mwenendi mamu excite cause the economy the strongest economy ukaambisia kwemba mundu kuma bayande it is the best ati yesi ugeto kana kiucho tujesi cause oyuwe kiwango kilawe kananda kitali babu ndiuko kunenge kami ngwati nienda kake ko ke okunyo maskini ni wrong approach nondwe ila woka wan nondo makadi sio kitoka makasemba makakunwa visa na andu mamboka but maina cycle yake kulia we mwaitu wamboka nikamiyo kwenda kana nisilanga we na kigu kana mkopo mdogo kana mkopo so keka yume oka makasia ni moto ni monenge ula webaya ndi usume asia menda kukila mkopo kana ketha ni kigu aka make sure akasisia kenda noto kamba thina witu munene ikiu muthanga ngai noto nengete musio so kindu chume kwasi makagisisi at that angle with they are very different aya kavitu sio kebaya nenda tutibaya kwa wani Kenya Alliance to bwana kavyo wasisia mithenya endete otondo twasia ni miiva kuviti off mwakomwe unyiba itu isiza mwi wanyana kuyana na katiba ketha beketha maundu angi maundu twasisia muvya witi no nene maundu ma corona kwi corona ni kutonya Twitter tuona maundu maundu lakini pa now na kuyana na constitution ya Kenya 2010 ni kana unyivani welo twaiwa wakeli wa matuku yani wa chuma cha keli cha mwi wanana alali matuku kenda mwi wanana mwaka twendete na wasisia wani Kenya Alliance Mheshimiwa Kalonzo no kwazia kete kipenda cha president Mheshimiwa Musalia Mudavadi no kwazia kete kipenda cha president nitunoni Gideon Moi ayazo na kaketia na ndi no wani Kenya Alliance ndaneza kwazia no ni umie lakini wasisia monene lo wende na kunena na muneno lo neno nini kisalati ulani mwandiki munene wa Kano na mabwana ni wakana itoa kwenda kuiveta na akiwazia munini wa president Dr. William Ruto nuende no thio ka Kenya ende na kwikunia maleve na ni wona neti ila itwa seriousness kana no kwenda kindu kino lakini ayange namo ni mavunzi nasa wani Kenya Alliance ni makwite kila mundu no kwetia wasisia kila kuipanga ki siasa nondo oyupa ina ngwatanio tutuna kwazibena na ngwatanio yelo meeting ya sana netwe presidential candidate no lakini ngali wengi tese ne Ruto tukona cha thiu au miano maende na kuipanga mawaze ni ngwite munini wa president okosa advantage po omunthi ondo paili oka ndi kuona kindu kiendeevo nondo oka kindu kila kithitwe kiitata kwikwa vau no musumbe wa Kenya wibithilite vau na sindu icio ndo kunite handshake tukatwa wou akakosa na munini wake ula wa musupportie aim yake nene ni kutunga usumbi bala wosi na challenge kinene kila we nacho osie kwa Kibaki kwa family amwe so kututhio cha tu kuonde amande tenzia iloko ka kutunga kivila kwa Gideon Moi na challenge kinene kila we nacho
ni kana ni wayenzia no Gideon Moi ona kwondo ambo muthocha akathoa nundu wa we vila yina munini wa president. Yes. Musalia Mudavadi nake wa musisia kwo ona wa sisia maunyubani ala manaiko Western Kenya bai muthenya mai so kwatana makanena na wasiomwe na wasioka kukungi na itu kamba wa sisia kivuthe asia no kwenda Mutua Dr. Alfred Mutua no kujenda na tuina Kalonzo So nange we na vyo ange ya Dr. Kaloyo Jimmy no donya isotanga no ya Dr. Mwekali ni ainge. Yes. ni ainge so na nzie mwe ya kumanyandu matesi bala maendete niwesa kuona batena clear line kana chain of command wa thiuda ndugesa kwewe chungwa yasia no kwenda kivila cha president mone momie pamwe so kenda oka ni kwisoteki wa serious menidi kwekala nthi na nondu Raila we comfortable balawe they need to agree. Kenda ni Mudavadi mathosie Mudavadi kenda masie Kalonzo mamuthosie bade momele gwetene haya yue nenda tutambira kuendea namba za simu ni wandu masimu ita mwambie obive direct tunengele simu cia nondo na nengi twende na Kilungu. Hello Mutongoi TV. Hello Mutongoi. Hello. Twinena nao. Lestasi wenena na mutinda azata kumanza ikoni. Mutinda wangalanga wase na uyete woni wako tafadhali. Yende yetu kwiwa. Nimo mzuga neza. Yende ya. Aya nekuya Atongo yasime bawe. Atongo yasime tu. Onde. Omangeze fie. Magwewa. Ntwaketheka. Nino nduga. All right. Tuwasonge. Hello Mutongoi TV. Hello Mutongoi. Aya, eto osunge. Hello Mutongoi TV. Hello Mutongoi. Twinena nao. Maria Anthony Mutonga kumpanenge. Yes. Nina mbugire kulingana na gone na ugo magoro wa Kalonzo. Ikiwa na kingine kwa kule. Hello. Aye, nimandio kuelewa mambo yaiwasi hata. Aya, newa nosi ongeba haraka. Hello Mutongoi TV. Hello. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Twinena nao. Munene tena kawe. Kawetu. Ngwategete. We. Director ni ugaja ndo mazimo tambeka namo. Aitweka ni amonondo ando mazimo niwe muyo behave. Wako na simu na yedukese mwa muntu wangayi. Ko twizaiwana. Twizaiwana kabisa. Aikane so SMS ya nondo bana kenda twambende ya. Tavia bwana Jimmy nikende soma utumani wa Jimmy ukatobote. Jimmy be utumani wa kuevana yuno wa mbothi motumani ni ile itatu kenda imwe itano kedhani ndo atonyelela na naambia si utumani mukuveva indevi ando masimo moyo bevu ne sandi seniki na indi ando ma Facebook ni Mutongoi TV. Twitter ni @Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV official to live mitandao ni hiyo. Ndetavyo bwana Jimmy kana kila uende sini kuvua Kalonzo kama yeye anajiamini asimame pia MCA Joli mwendo haraka Nairobi yaanze kuvua Kalonzo. Mutongoi TV nasa inadhile kimuvango ti kukosana. Kawaida ala maongete Jubilee kwa 2017 maili kanasa bati vaetwe isietwa yengi ikethia raisi kuunga mukono and be sellable to Central and other like areas easily. We should also not push Kalonzo to separate with Raila. Ona ethiwa ni deputy will be okay for us. Jodi Mutua. Ozo ya Kalonzo kana namba 2 ni sawa lakini Kalonzo we mwene aisi ndesa itekela kiu. Ni Steven Kalonzo kuma mwingi. Kalonzo feeling in 2022 election will be a dream.
This is qualified leader and the coming 2022 prezo. Adam kuma Mkendo Kalonzo akwatene na Ruto 2022. Mutongo TV ndifiti kuma Kayole onakava Ruto okonenga andotomi Kalonzo dekendo waise otonenga UDA ndani. Aya wamudhiani kenda nisi andoma Facebook wele ya 3. High bottom up was tried by Kibaki and it was successful. Somehow, for example, hizi pikipiki ni moja wapo wa bottom up. Usiwa jaribu kueleza bottom up. Aya, simuilinde. Hello Mutongo TV. Hello. Hello. Tuinena nao. Inena mutuko yambia kakuma komu ngani. Ni asia hii. Yes. Walilia adongo yalama tawaza utundenia Mutongo TV. Amwe mawaka ugethia nenda ubaka Kalonzo langi nigenda itamere neno nominated. Maiwa ta kila chagwa ni kanai. Ona paundi niwa oka. Ilabe zaudika maende dunia mstudio Kalonzo akoka namba 4. Na oka namba 4 ukethia ni bathuku muno na walilia nzeve na miaka ya kiondo yendete. Ukethia Ina odongo iko nikabati kabiga mundu ngibandi takamba tikoza mundu tamutwa tikyo mwako mbolamba tete. Kwa une matabia maika ugenga Kalonzo maiko na Siasa maenda meve meno minete di maikenga na nitineza kanati ili akamba tina namba na Kalonzo waitu ni muzeti muembete na baada tabia kila mtoro na tuliza tuizi. Atena laila beba ndumila. Mamu tatiki uchawo na teza mezi ukamba ile tendeni wa huda. Yes. Ni movia mono. Ozino omya woni wake nesa. Ando mazi mutu iko. Hello Mutongo TV. Ni movia mono. Yeah. Hello Mutongo. Hello Mutongo TV. Twinena nao. Nena nzege lo bimara bazene. Karibu sana. Ngodaye. Ende ya dunia zinyo zote. Ingu ya maide tamu na kwa kukoja na watu. Kwa hiyo mzee dawa za kwata kami na unge to atala kwanza. Ema kuyi. Kwa Mutongo itulo nuna ngando ndagila kido mama. Ongelanga wasi tafadhali. Haya katose wiba. Tuyo na gane na wasia. Hello Mutongo TV. Hello Mutongo. Aya, Ruben Mutunga, I was very shocked when Kalonzo said that his agenda is defeating William Ruto. Okay, well, as well, as a serious candidate who wants to take care of Kamba interest, he should focus on selling his manifesto. I think time has come for Kalonzo to pave way for someone else from Mukambani. Osine Ruben Mutunga woni wake. Philomene Masai neta wa Mutuku Masai kuma konzata vya kavyo ne motoi wakwa te mwembo yani. Mwembo yani motoi wako. Kavyo uko sawa kabisa Dominic Musili. I support Dr. Jimmy. Two better candidates for Kenyan presidents is Mudavadi na Ruto. But Kalonzo mwa ndiye sidena ni chao. He doesn't have an agenda to Kenyans. Last week he said his first priority is to defeat Ruto. Hii weekend ati wa Kenya tuchague lawyer as president. Wacha 2022 ifike atajua Kenya sio Machakos. Joseph Musyoki. We, haya. David Kasina kabia sawa tema nesa view makovi kwake. Dikoni ndaka atongwe asu maikatu kenge ivinda ya Kalonzo na Raila mayayika akenya ondu ono omwe maweta omonde ona omwe maweta omonde. Okay, indi Uhuru na Ruto ni makunite maundu ta ukambane twina thwake dam Kibwezi Kitui Road Kenya yonde malelo konenga atumia mbesa kwaka railway na maundu maingi kwao matenzika Ruto tosha. Haya. John Mudhui, Princess Miriam, chama ni UDA. Haya. Ongeba haya asia. Hello ni Mariam, kuma vaa mulolongo. Ngewa ya NASA ni kwa nanga ivinda. Chama ni UDA na osu wena yellow. Aike ngewa siya laptop. Nondo, together tuya ngombe. Alright. Haya, andoma Facebook. Tende na kunenda nya. Facebook Mutongo TV
naende Twitter ati Mutongo TV KE, YouTube ni Mutongo TV official. Twende na kwina nondo masami tunaona momende na kutonya mongo. Peke ndo na atambito kwa simu bana Jimmy. Nondo tumire kula kwa kavyo twene agecha monde maende na kwitia kibela cha president na me ngwatanio nimwe. Asante bana Rastas na ni reaction leo mumeta kwa asisi ama Mutongo. Kila mtu kila na kabisa na kavyo ni kwethiwa pe agenda ya kuendelea ila tumeita dynasties nene kuli na dynasties ziweze kudhani mande ina tumegita mno na issues na uongozi wa Kenya utukikite tawa andu fulani nundu wambezia wetio tongo wa kuma kwa ndu tesikie kana cha ukincha mdatozu ndubikia abantu naje kutumia nduta Kalonzo mathimiwe na mulumutesia ma supportwa ni moi naje kutumebo keka tia ndo azima ma supportie maitha mebala mai na okoa nimeita oka ina thinomwe magoto tuba ukakarata nundu onde twina presidential candidates kila bantu ona wetangula na musalia no presidential candidates according to the mwito region imwe kwa hiyo kila tu ma challenge na ningwitikana kabisa na bwana Kavyu ni madravie oyunwe presidential candidate na presidential candidate tusi wa oka then wao kunena na akina Raila akina Ruto akina Uhuru tuitho niwe ukunena namo ani ubet kedha leaders ya kedha Kalonzo basi together tupaseo together tupaseo ta andu ma ukamba lakini kedha vevina kwa ni uneni wako ivuna ni kusupport kindu kila kingi ni dizitu unena to yasia twenda ki Jubilee atutedhisie ni tutedheche zaidi ya langi membeni niguo Jubilee inathukumia lakini uthukumi wo na ila greed na corruption ila yivo yani ni kuya onana fadhali tane kwa nonduka vyo ukweta balage kama inethuko kanda no kalabaka uthukumi zundu na idwa mundu yes lakini uthi ula wipo ni mwingi muno pe ungi mwingi na andu ala mekuya mena ila ita impunity impunity tita tende tunaona mundu ikwatwa ayikuona mundu ikwani ni clear yana ni kwani itwango kindu kithela kichezwa kwa Jubilee kwa ni serikali hizo na corruption duku na besa sio pigia mwananchi besi topic ya mwananchi yando thibabe Kavyu na ndio ko bo ndeni wa topic itu ya muthenyani wo munthi Kavyu kwa ngoni wa kuasisia na tweleke lonjwa nini munene na otondo ni na elesia kana Ruto no ende na kwikunia maleve wasisia ndi itu ya Kenya oyu twina Mutongo yi utonya kweyumilia na akasinda na munini wa president Dr. William Ruto oyu vala twi nondo wasisia ndo kwendetwe ani makwiko na kitho yuwe yasi ni ngungama onge no kuungama lakini mheshimiwa Ruto no ende na kulika ndune mukamba asya musemba weka asya no wewe mao na kwao yubai munini wa president embe yake but kitumi kinene kila kithitwe embe ni kwitha finance kwinda very clear otondo twitu nawe tabumbe cause wasisia Mutongo wa chama cha Wiper asia noto eti Moses Wetangula na asia noto eti so kwa oyu kura sika kunwa munthi munini wa deputy president and an advantage na gapesu meso kume close depending on how fast ngwatanio ile inge bala beoka
ODM indication yone kana mendo thukumana na Jubilee. So swiftness yo kuibanga na kuarrange maundu mo na mainenga ne agenda yo clear to the Kenyan people. Niyo could determine how fast they will catch up. Okay. With alama minute kuibanga. Aya. Yes. Point ya kuno aliseneza. Unungona bana Rastas. Niona Kenya scenario la yukita to na the first runoff ya presidential elections. Undu kila kiukite niona kuithana coalitions itatu. Jubilee mbokwatania na ODM. Peitha Oka na pekwitha ve UDA. Na very high possibility. Sia pate magic ya Raila na Oka kukwata na pamwe. Me pamwe. Election ni ka for runoff. Na twathi runoff. Naona runoff ilika UDA. Runoff ni kula sikunwe na sikunwe ingi. Nondo coalition si tatu sikeza zono kwatela 50+1. Aha. Inakondo be mundu telo arana. Yes, asante. Kwa sababu pengwa mundu kwa 50+1. Na bedhavu ninacheva kingi. Sikeza siatianiu. Hii runoff nundu idha number 1 na number 2. Number 1 na number 2 imwe ikeza ila na Raila na ila ikeza na Ruto. Aya. Kabyo bekendo chumelaba na bwana Jimmy cha runoff. One ata one wa 2022. Izunonze mwetu tonya kusisia but kenda 2017 tuja indayo. Cause kwa woni wako 2017 ewo nona ataje kwinda je very close. Cause wasisia NASA na Jubilee matwanete muno. But otondo ni akitie mbeni. Competitiveness ya siasa sia 2022. Yitegemea Cosmo UDA wasisia ni monga miena madi clear. Ni kuthi. So competitiveness yayo yitegemea ando angi maende ya sample babu. How fast are they going to nini? Na ni agenda yibamena yo. Angi measia bottom up. So depending na agenda la angi meko kanayo. Niyo yo determine reception ila meokwata balave ya Kenya. Okay. Yes. Haya, naende nenda tuminukilelie ni niona masame tumasembete muno na ndambitwa munenga mwanya munene ndo sia muthia yulo akitwane ni ya na yulo maundu ma kiuteti Roda Kathule as I fully support Honorable Stephen Kalonzo Musyoka because everyone in Ukambani have reached to their point because of Wiper. Kalonzo niwe wa mama anzienzia esinika kwa ya Facebook Mutongoi TV urona ke ya sia Mutongoi ula utonya kusinda na UDA ni Matiangi achukue bendera ya president. Usieta wa fourth son Matea usieta woni kibadhoni kabisa na ange nyonde alamu ende na kumya maoni vano na yesu ni Facebook. Vero Madawa Joel akamba makwatane na my support Kalonzo la sivyo kura zitaenda kwa Ruto. Haya akamba mewa makwatane. Ruto has campaigned for almost 4 years na Musemba weka ona emao. Kenyans etelai mwaka wa campaign ila candidate on the meanza ku campaign Michael Mbaluka bypass Roiro. Okay. Joseph Musyoki nitoewa woni wako na wendi wako. Okay. Naende tuiminukilelia. Naondo masame tunaona matu vichaba huu. Saitano ndatika 40. Kwatuka. Kabione ndato minukilelia. Nene ndo tsasia kusia muthia unena nduma mathatani Kinani ward tuminukileletie. Yes. So ndanambo kweta ondo kuhusu Kinani mathatani nyene ndo kwitio witano kwamba ya Mukamba.
evinda nebikie tukwatane na gikwata mbawita uneni wa Dr. Njimi ni wakisie nomba katukanenge angi mwanya lakini wasisia nthini wokamba twina Dr. Alfred Mutua kivutha kibwana angilonde at some point chama cha Wiper ni chama nenge platform na chama nenge la limelight na ni atongo yasio but kwe bindaje ula twina ake museango ni Dr. Stephen Kalonzo na twendo kumutuma asisye no matonyo kwata na endhe no Raila endhe no Musalia Mudavadi na mayuka na agenda lina kielelo cha kukilia mwenendi na nini semeko na Dr. Njimi ukamwe Asia Kalonzo tosha haya ninokelele kwa andu mama thatani ni makulia twende kukwatana twike maundu ala twalilo ni kwika ni kana twaile wodi itu na twavika 2022 twende tuyoi na twinyuva na kwanza ela ya ilite ni kwitha andu nimekuka ingi na nitwithitwe twinyama so witano wakwa kwa onthe ndio mea masa kuweka view lakini nienda kumea twende tuyoi haya tuikake ngwe yingi yes point hizo ni avata muno masa kwa neme chao me hoi timu vya muno Francis Wambua Kavyo alright Dr. Jimmy asante bwana Erastus asante bwana Erastus ni chako ni wito wa ithi ku kambani twambe kwitha tuna ngwatanio ithi tuke pamwe na twekane na kibuthia ni kibuthia ni kindu kina wito mwingi kwa mundu ta Professor Kivutha na mwoni ele ingi baya ayunga mwana yasia mayambia ku exchange ndeto na mheshimiwa Kalonzo ulanita na nandu tumanengete ndaya muno tamwelo Kivutha kunita mama kwene ne ya musemo no na ni leader twaleta ku envy ona Mutua welo kunita ne umsio ko twenda andu amoke pamwe makwatani pamwe masie uno watu munenga unaketha measia menenga Kalonzo ya mwisho wize kwitha ni wathi ku negotiate nondo kindu cha ku yake negotiate wana kila winacho esanini na wetha na esani ya yi katange itilange ndui kwata ndu nengo ndaya na langi ona maika lita ku ya na Musalia maka mweyani na 2 million wewe na sianata kwa tukwata pamwe twithe pamwe kivela kikata twisondo tungo negotiate kana tukusioza kuchosa ni muvya muno na ene ndamenyete kane soma utumani wivano atumite mbingi muno ikumbia siasa tumugete ne sande to isusi ya Dr. Jimmy ni sia gwa Kalonzo ndatovwa ono eto ambassador bwa miti Dr. Mike Mwendwa na akasi wakaingia kasi ya Ruto akosa kwacha ambassador wa miti ni muvya muno ndo swi ndakitale ro Dr. Mike Mwendwa esa keluma waona mundu esa keluma sio ndakitale weza keluma keluma no keluma yes Dr. Mike Mwendwa nende muvya muno ndizio kwangu kwa mundu kwa mwe haya ninakola na kisamio twedo wanake bwana Francis Wambua Kavyo na ola ni moteti kumangale kwa sia madhata ni kinani na watu ya 2022 ya vika kele 11 ngalekone isu na ndi twedo wanake Dr. Jimmy mutunga niwe wando twane na nzema ndo moko ni oteti bande ni Ikumbi ya siasa foni pota vika muthia ndio tungia muvya mwanya ndo musese nondo wa kwelwela kilungu cha umundi wa chuma wa ituku imwe mwai ni wa nyanya twambie imwe mwa yono tesonga imwe nginya muthia tukakoma na ingi wa chuma ndini wa kilungu kingi taki cha Ikumbi ya siasa ili tu kama na chuma ni maondoni owalangi twitha tuyeka vande ni wa mutongo TV tusukume maundu ma wiyandike ndo saithi ya maundu ni maenda undu violate ni twera sasketho kuanzo mo nditungia muvia ala angi onde mavikiana kwa ile Ikumbi ya siasa kuma kwa ni kuendea kiwio cha kwa ila kwa oyu tiwanesa